Alhamdulillah, sudah selesai agihan 50 naskah Al-Quran di Sekolah Dasar Islam Al-Amanah, Dusun Karya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Terima kasih kepada semua pewakaf. Tanpa wakaf anda, misi bantuan ini tidak dapat dijalankan. لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك توكل على الله يهديك النجاح لا ترجو سواه حي على الفلاح توكل على الله يهديك النجاح لا ترجو